Arvin lisu sede na lo sekitia so timri tim kwa tiama abama izan zabu ajisu te khwa nyu zai ti khwa khud so chami kwa bi ti phawati yoha pholo nyu te ma jisu buli si nama biu choje de ma chu nga lo ti phawati yoha pholo nyu nya khud so te khwuma ma ji kwa ti tu ko ha hi chuti kho ngo ha ma chsa nyu the Vatican kwa shehama zido pitu wakuhi kwa mukudu kwa bi zilama kudu sobute shatu nama biu lama je kwa majipa tiwa ngama Muhammad Ali Aga mita sonya tipa wati yonha polo nyete po la chuli buko majipa ngama Muhammad Ali Aganya Majisuzu ngama Grave Wolves mita majisuzu kwa bi mepa tiwa mingalo Majipa Muhammad Ali Agali Bukama Lachu Ponya Tipawati Yonha Poloni Hema Kwa Zelema Pudu Ni Singami Amia Doliwa Tipawati Yonha Poloni Hema Kwa Amia Chi Po Lachulo Zelema Pudu Ni Singami Amia Chi Dolio Kolinga Mavuni Tipawati Yonha Poloni Te Nashena Mabu Etili Kwai Kamali Mitama Netsi Kwa Ijingwa Ji Nashesini Tipawati Yonha Poloni Nya Sema Zaliama Ngalo Ti phawati yonha pholo nyanya ite na shetyama jikwa ti phawati gwatama bets te majina mabigu na shesu maphada bute bemagama ngalo Ti phawati yonha pholo nyi na dwama kwabi dalyama kanenya ti phawati yonha pholo nyi isema te jija sunya the lady of Fatima Myanmar Fatima lo phe kwabi mama mali kwabi ijalo bi ti phawati yonha pholo nyanya bechu bepukama ngalo ti phawati yonha pholo nyete Vatican lo phe kwa shehama tsidu phityo wakuhi kwa majisu Muhammad Ali Agali la chupo kwabi bukama nya Miachi do jamudo timami ngalo ashivuni nga benya ti phawati yonha pholo nyete majisubuli si nama biu yama henya kokama chotsuko the pindi kwai Fatima kwa zanuja sawate sipa yesu imama malili phyumu gama wuni ngalo kulunga ma wuni ti phawati yonha pholo nya sipa yesu imama malili ite wakuja ijata jama wuni inya mine kwa zai zishimya shama ngalo biti phawati nye jama ngalo ti phawati yonha pholo nyili begama shathu khnya ngwate majisuli la chupo kwa bi shinama bi yangai mi sipa yesu imama malili ngwate ijata jama wuni ngwanya nini kwa chi henni shama ngalo biti phawati yonha pholo nya begama ngalo ti phawati yonha pholo nyate bukama la chupo lo te pinti kwai Fatima lo phi kwa jama mama mali biu jiwu chukwa kutama ngalo mama malili ti phawati yonha pholo nyate sipa yesu jisune kwa wakujama wuni inya hennishi zigjo mejo ma ngalo biti phawati yonha pholo nya silina ma biu ite buze ite bukama la chupolo te mama mali jiwu chukwa kutama ngalo thima polo nya nini kwa chi pinti kwai Fatima lo phi kwa joma ngalo zai za sin nthute thute lanama nathini kwa ngai mi zai chama gudumu na lo khoro glasu ajisote akhu shamuwa